Hello, that's all. Oh, fuck you. Oh my fucking god. Ja, ne, nemoj smarat, please. Početak, molim vas. Danas igramo Custom Story. Pičkamo. Bravo, deco. Danas, deco, igramo Sudden Fear. To nije peškir s počarim, to je Sudden Fear. Custom Story po imenu Sudden Fear. Umio se Okay. Sudden Fear. For the full experience, play at night and turn off all lights and wear headphones. And most importantly, play by yourself. Majka mi, ja ću se slomit. Ono, mame mi. Pičku maminu. Inače, za vašu informaciju, we are filming. Šta ne još? To sve ide na YouTube. Loading, come on. Yeah. O, imam lantern. Yes, drugari, yes. Mom. Burići. Idemo! O, Tinderbox. Idemo danas, ovo se vidi, da sve se vidi, mislim, I don't give a shit, goddammit, Inače, kazahu da ovdje ima jako puno jump scare-ova, ko ne zna šta su jump scare-ovi, nek se baci. I koliko dugo se može... Fucking shit! Koliko si igra dugo? Oh, jebote! Jesus fucking Christ! It was a Jesus, wasn't it? Oh, here you are. Oh my freaking god. Oh, mamu ti jebem, pauk me jebava. Oh, evo ga ključić. Fuck! Picked up bridge key! Oh my god. Someone raped him. Oh my god, ladno ga je neko... Oh. Da, pjevčare djavne. Oh my fucking god, ne verujem. Oh my fucking god, ovo je ogavno, majke mi je presalo mi je. Aj tamo. Čemu? Boji se igrite i Kome? nas. Čemu? Oh! Mamu ti kako se smara pauk. What the fuck is this? Kako se zove? Aj! Danas! Evo ti Stefano. A boli me. A neću više da se tako možeš zove. Ne može se tako zvati. Momčilo nek se zove. Momčilo. Momčilo. Jel da? To nek ne viš. Verujete? Ne. Veruješ? Nek se zove jako. E, ajme skladi sad kad se pojavim, ne sklonimo, ovdje će mi biti. Slučajno sad si rekla momčilo. Majke mi. Delovalo mi je debil. Kazahu da se... Da boj ne vidiš što neće zvati. Idemo. Bravo, nema Nikolić. Ne, za kod to. Picked up coin. Oh my fucking god, kako je ovdje ogavno. Ne, zbog ne. Oh my god. Garant. Please. Ponovo je Isus doleteo da nas posjeti u ovoj ružnoj, na ovoj ružnoj planeti Zemlji, gdje se patimo od amnezijskog bola. Šta je ovo, ja se vratio skroz nazad. Koji kulac? Glavno sam se vratio skroz nazad. How is this fucking possible? I mean, what the fuck is happening here? Paranormal shit. Ja ne vjerujem kako je ovo ogavno. Danas je rođendan Isusu Hristu. Ma ne smiješ bit, ne može. Šta ne smiješ? Nisam se uopšte okrenuo. Neće sad sigurno. Ne znam. Oh. Ja sam se malo pre toliko usvoje, sam se okrenuo. Ono kao... Ja uopšte nisam debil, kaže Ladi. Neko je izjebačio fioke. Šta je? Ti se meni tu sakrivaš, a? Nećeš, ne može, shut up.
Neko dobio mink. Kad? Kucam u bubreg. Što ne ideš dole? Zato. Liči na ono mapu na, kao, Možda? PewDiePie's house, pa onako dole isto bilo se jedno vrata s leve strane. Ne. Da. Što cool ovdje. Zašto se švetiš na te glupe? Brate, nešto, znači, ti ne razumeš. Ja to uopšte ne vidim to što ti vidim. Pa ti si retar, razumeš. Ajde još jedan tu. Evo ga momčilo. You just had to do it, didn't you? Šta? A sad izađi. Nisam se uplašio, nisam, stopi se u paklu. Da. Sad kad izađeš gledaj. Sad ti krene Da. stole, vrati na tebe. Pa mi stole. Idemo stole. Danas, majko. Ajoj! Ni ti se ne štrptaš na te gluposti. E. Oh my god, penis in the head! Penis in the face, oh your mouth so fat. She got She her got penis penis in in the the head. Fucking shit! Vegaš, Oh my god, ja ne... šta je sa ovim golim ljudima i njihovim organima? Look at this, Ovdje nema. what is this? What's this? Šta je ovo? Ajde, šta je ovo? Jebnuh, brate. Srbija nije sigurna. Pa majko mu je. Što znači Srbiji imamo? Pa ne znam, brate, ali ono. Šta ne znaš? Završi priču sa deci E, koje ajde. najavljiš ovaj klip. Deca Deca. moja. Ne, to je... Penis in the head, deca Šta su moja. Šta je ovo? Pa šta je ovo? Trči za mnom, ne vidiš? Šta? Kurac. Jebote, ali ovo bilo Bacimo nešto skroz desno i trčimo ona nazad. Ja ne vidim šta je. Pa beži, kako si glup! Pa ne- Evo ti vrata desno! Majka si materina, ne dari to! Jebote! Ajde majmune! I sad ideš. Bežiš. Shitting fuck, fucking shit, fuck. Sad. Neću sam popet iz vode. Dobre. Koliko ima muda? Sad će nešto novo da dođe. A dođe. Dođe komšija na prvo. Ne bi me čudilo. A koliko snijemo? Brate. Ja ne znam, majke. Ja ne mogu ovo. Ne, kude sve to. Slenderman. Ja ću. Šta je? Hello? Prvo se ne javi pre nego što mi doletiš. Evo, A šta ako je iza mene? Brate, koji kurac je? Oh! What the fuck? Da se okrenem? Maybe he's behind me. Ovo nije interesantno, uopće nije interesantno, uopće. Nisam skonto. I ain't gonna give a shit. No. The darkness in this room. Znaš da ja tebe volim, ja nikad ne bi tebe uplašio. O, nisam se uplašio, brate, Ali ono... ogavno, jel da? Ali ogavno je, brate, kad... Šta? Izgubio. Kao... Da? Nisam... Oh my god. Fuck. Šta je ovo? Iron Maiden. Don't you know what's Iron Maiden? I do. Možda nije tu, ali sad Se kad... okreneš? I ovdje te zaključaj za bode ti sve ovo. Pej. Kako te rejpuju vrata. Moriš kad te rejpuju vrata. Insert jump scare here. What the fuck? What should I do? Could you repeat that, please? Are you fucking kidding me?
Oh my god. This was fucking awesome! Oh my god! Jebaću i mater kad ustanem. Jebaću u mater kad ustanem. Jebaću i mater kad ustanem. Deco, Jode se odjavljuje. Kako je epik! Oh my eye hurts. No, moram, ne mogu. The end! Isuse Hriste, koliko je ovo epic! Oh my god! That... Sorry, I didn't want to do that. Sorry. Just leave me please to finish this. Tako je brutalno. I hvala deco što ste gledali, ja sam trenutno u šoku od dobrote i brutalnosti. Hvala deco što ste gledali, nadam se da ćete nas gledati i dalje, pratite Tighty Whitey Bros i pratite ove majmune, mislim mi smo majmuni, i deco, vidimo se u sljedećoj epizodi, znači, ćao!